Još jedan veliki pozdrav svim gledalcima i slušalcima podcasta Pogledi. U ovoj epizodi jedan vrlo interesantan sagovornik. Moj prijatelj Elvir Padalović, novinar i urednik portala Buka. Govorit ćemo na nekoliko vrlo interesantnih tema. Siguran sam da ćete imati šta konkretno i zanimljivo čuti u ovom razgovoru. Elvir Padalović u podcastu Pogledi. Evo, kao što smo najavili, naš gost danas, novinar i urednik na portalu Buka, Elvir Padalović. Elvire, dobrodošao. Hvala, bolje te našao. Biće ovo jedan interesantan razgovor jer znam da imamo dosta i zajedničkih tema, a govorit ćemo o stvarima o kojima se po meni čini mi se nedovoljno govori. Ja bih da krenemo od toga koja je uloga zapravo medija i portala Buka, ali i svih drugih medija u kreiranju javnog mnijenja, pogotovo kad je u pitanju izgradnje i očuvanje ovog krhkog mira koji mi imamo. Evo, iako je 27 godina nakon rata, ali uvijek se nekako čini da je stvar krhka, lomljiva. Da, sama činjenica kad kažeš krhki mir, znači da nešto nije u redu. Da. Mi se nalazimo, evo, možemo reći nekoliko decenija nakon rata, mi još uvijek pričamo o temama vezanim za rat. Pa, zato što je rat prije svega isplativ, odnosno propaganda koju mediji serviraju je isplativa. Isplativa je političarima, čiji su mediji odličan instrument. Dakle, ovdje kod nas čini se da rat nije prestao. Zašto? Zato što političari vješto koriste medije u svrhu propagande. Jer mi se prema ratu još uvijek nismo ponijeli onako kako bismo trebali. Sa jednim pijetetom prema žrtvama i da raščistimo sa onim što se dešavalo i da kažemo dobro, sad idemo prema budućnosti. Te budućnosti neće biti ako ne raščistimo sa prošlošću. Tako je kod nas već decenijama. Mir čini se prema većini medija. Vi sad kad pogledate dnevnike, a oni su još uvijek, kako bih rekao, primarni izvor informacija za većinu građana, pogotovo stariju populaciju, vi imate osjećaj kao da rat nije završio. Dakle, još uvijek se bavimo parastosima, obilježavanjem raznih datuma sa svih strana i na svim stranama. To znači da, kako bih rekao, nekome se isplati da još uvijek forsira tu priču. Uloga medija bi trebala biti uloga pomirenja, prije svega, ignorisanje ratno-huškačke retorike koja je isplativa, isto tako davanje prednosti nekim pričama koje su zarad naše budućnosti, jer ako ne budemo imali budućnosti i ako je ne budemo vidjeli, bojim se da ovdje neće ostati puno ljudi. Dakle, onda ćemo imati prazne gradove i medije koji se nikome ne obraćaju. A to, nažalost, ne želimo da vidimo takvu vrstu budućnosti. Jesmo li malo i svi mediji pobjegli od tih nekih tema pozitivnih priča? Čini nam se da je medijima puno isplativija ova druga priča. Pa ja ne znam. Ja moram priznati da mi smo objavljivali, od kad postojimo na portalu Buka, objavljivali smo pozitivne priče i one nailaze na pozitivan odjek u javnosti. Ali šta se dešava? Treba pristupati tim temama ne na neki senzacionalistički način i ne na neki vanredan način. Znači, to nisu stvari koje bi trebale biti vanredne, nego stvari koje se podrazumijevaju. Dakle, pomirenje, suživot. Mada suživot znači da neko živi pored. Ja bih volio da to bude zajednički život. Dakle, živimo zajedno. Je nešto što se podrazumijeva ili bi se trebalo podrazumijevati. Međutim, mi živimo u društvu koje je duboko podijeljeno. Etnički, geografski, vjerski, politički. Dakle, nama su najvažniji trenutno kreatori društveno-političkog života političari. I oni su, nažalost, naše najveće zvijezde. Mi razgovaramo u ovom periodu koji zovemo predizborni. Dakle, mi još uvijek nismo napustili priču o izdajnicima, stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima. To nije recept za kvalitetnu budućnost naše djece u ovoj zemlji. Bilo bi super da možemo pričati o muzici. Ti i ja smo pričali prije ovoga da bi bilo puno bolje da pričamo o muzici. Međutim, ti reče najveće zvijezde su političari. Je li to do nas ili je do njih? To je dobro pitanje, ali ja mislim da krivica leži na obe strane. Mi kada bismo, a ponavljam se, ta laka priča
šta su oni nama, koja prolazi kod naroda, jer je strah koji postoji još uvijek kod ljudi vrlo, vrlo zanimljiv mehanizam za manipulaciju. I stalno ga hranimo. Stalno ga ne hranimo. Dobro. Ja mislim da postoje mediji koji ne hrane baš. To definitivno, da. Ono što je definitivno problem jeste da postoje mediji, nažalost i javni servisi, koji pumpaju tu vrstu priče. Dakle, mi moramo biti u konstantnoj vrsti, u konstantnom osjećaju ugroženosti od drugog. Mi kada prestanemo biti ugroženi, oni će izgubiti argument, svoj argument da kažu onaj nas ugrožava. Ne ugrožava. Idemo se baviti prošlošću na jedan dobar način. Idemo vratiti idemo se baviti prošlošću na način da ćemo najbolje istoričare sa sve 3 ili 5 strana. Misliš li da bi se mogli dogovoriti? Ja mislim da ne, ali neka počnu razgovarati. I sama činjenica da neko priča o mogućem zajedničkom udžbeniku istorije, udžbeniku ne u smislu da se sad forsira neki jedinstveni sistem obrazovanja. Ne, to neće biti moguće. Dok god živimo ovako kako živimo, a to znači podijeljeno, mislim da je sama činjenica da će stručnjaci razgovarati o takvim temama za početak odlična stvar. Ali bez takvih stvari, mi ako prepustimo političarima da određuju kakva je bila prošlost, mi smo izgubljeni. Ako spustimo priču sa politike na nivo nas svakodnevnih ljudi, čini li se da je tu puno manje tenzija? Apsolutno. Apsolutno. Vi ste imali ste primjere i u pripremi ovog razgovora smo razgovarali o poplavama 2014. Zatim i poplavama par godina kasnije, gdje se pokazalo da zapravo ljudi se ne dijele. Kada im je neka vanredna okolnost, oni jedni drugima pomažu. Jel nam treba zajednički, da tako kažem, neprijatelj? Pod navodnim znacima. Da li neprijatelj? Ovo je bila jedna sveopšta ugroženost. Sad dobro je pitanje, sad kada bi nas napali vanzemaljci, kako bi se ponašali, ali ja mislim da bi se mi mogli zajednički odgovoriti na to sve. To znači da postoji ljudskost u nama, da je nije potpuno izgubljena, da nije sve u tom huškanju. Ali bojim se da i te pozitivne priče o poplavama. Ja sam razgovarao sa ljudima čija prva pomoć je stigla, a bili su, da kažemo, srpske nacionalnosti, od strane hodže koji je došao na konjskim kolima i dovlačio vodu. Dakle, meni je sama ta slika da se zamrzne u jednom prostoru dovoljna da pokažemo da, naravno i sa druge strane i sa svih strana je tih primjera mnogo. Ali bojim se da vrlo brzo smo došli u situaciju da političari okrenu tu priču i da pričamo o nekim famoznim komarcima koji idu iz Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ja bih volio da ovako ove male, sitne stvari zamrznemo u jednom trenutku i da ih ne slavimo, ali da ih slavimo na neki način kao male neke pobjede. Ja mislim da niz malih pobjeda će dovesti do neke velike pobjede. Ljudskosti, zajedničkog života, čega god. Da li je moguće da se mediji nekako odreknu te ratno-huškačke priče? Da li je to većini medija u interesu? Zašto to pitam? Posjete na portalima, gledanost televizija, slušanost radija, čitanost portala i tako dalje, uslovljuje opet nekim reklamama i tako dalje. To je jedan, mogu ga nazvati, začarani krug. Međutim, ono što ja primijetim, posjećujući, ja sam pomalo tu i onako kao neko ko voli to da čita, ne iz razloga da vidi taj govor mržnje da ga čita, nego prosto da vidim kako ljudi razmišljaju iz dana u dan, sve veći broj komentara, sve veći broj ljudi koji ne mogu da razumiju razliku i granicu između govora mržnje i zapravo slobode govora. Govor mržnje je opasna stvar. Mislim, kako god ga mi vidjeli, to moramo ga eliminisati u svakom slučaju. Dakle, nažalost, mali mediji, možemo se mi svrstati u mali mediji, nemaju dovoljno resursa da eliminišu baš svaki komentar. Dakle, to jednostavno je nemoguće. A da li svi mediji to žele? Pa, ja mislim da ne žele. Ja mislim da je u interesu da se pokaže, onaj drugi je takav, sad ću ja njemu pokazati kroz komentar.
Zatim imate jedan fenomen koji se pojavljuje pogotovo u ovoj izbornoj godini, a to je fenomen pojave lažnih profila, lažnih sajtova, lažnih novinara, lažnih urednika, lažnih medija. Laž. Bez impresuma. Bez impresuma, bez ičega. Tu se bljuju najgore moguće osude prema onim drugim. Bez obzira da li su oni drugi politički ili nacionalno ili kako god, ali bljuje se strašna vatra. Takva vrsta informacije, to je, mislim, lažna vijest, proizvodi one najniže reakcije kod javnosti, jer su, kako bih rekao, privlačne. Znate, vi kada kažete neko je dobio za nešto neke novac, to je odmah se... Zatim pojavljuju se fake profili, lažni profili koji bljuju najgoru moguću vatru. I onda oni se međusobno, lažni jedni i lažni drugi međusobno. I šta vi da radite u toj bitci lažnih profila, lažnih fotografija? To je nemoguće. Niko to nije iskorijenio. Što ne znači da ne treba ukazivati. Treba raditi kampanje protiv govora mržnje, treba raditi... Koliko to ljudi čuju? Ja ću vam reći na primjeru koji smo imali prošle godine. Kampanja koju smo mi pokrenuli, Hejt Sloveni, je doprla do gotovo... Odjeknula je do preko 10 miliona ljudi širom regije. Ona je bila... I još uvijek se priča o njoj. Dakle, ljudima treba ponuditi... Mi smo ponudili na takav način, a ti i ja smo dosta razgovarali o virusima i tokom pandemije i o koroni i o svemu. Mi smo ponudili jedan tipičnu injekciju govora mržnje, gdje smo mi u našem spotu našim akterima dali da razgovaraju na način kako to rade komentatori. Tako da to je neki, kako bih rekao, antivirus ili nešto. Tako da to je bilo dosta uspješno. Dakle, može se. Mislim da takvih nekoliko primjera mogu stvari malo pomjeriti. Naravno, ne može se iskorijeniti govor mržnje. To je nemoguće. Ali opet kažem, govor mržnje je za određene politike, političare i medije, a nažalost u velikoj mjeri u tom učestvuju javni servisi, veoma zanimljiv. Veoma zanimljiv jer je jednostavan. Govor mržnje je jednostavan. Govor pomirenja je komplikovan. Govor pomirenja je posao. Govor mržnje je trenutna vrlo laka, kako bih rekao, rabota, ali raditi na pomirenju je ozbiljna stvar. Koliko to apsurdno zvuči. Da. Da je teže miriti se nego svađati se. Ali istinito. Pa kao što imate u braku dvoje ljudi, veoma lako će se posvađati, ali pomirenje traje nekoliko dana, sedmica. Ali zna da bude slađe, da se našali. Apsolutno. Pa pomirenje je slađe od mržnje u svakom slučaju. Tako da, ako sad to prenesemo na ovo naše područje, dakle, trebamo se miriti, ali trebamo shvatiti da je to vrlo komplikovano. I zato političar to ne želi da koristi, jer zašto bi to radili? Zašto bi to radili kad mogu da budu veoma vješti manipulatori zarad nekih budućih ratova? Da, kad smo kod političara, oni su shvatili moć medija i moć interneta. Htio bih malo da se zadržim na internetu. Ti kao novinar i urednik na portalu znaš kolika je i moć interneta i znaš koliko to može da zatruje jedan prostor, ali bih se još spustio niže od toga i govorio o djeci i njihovom boravku na internetu. Tolika je mržnja da nam djeca danas od 10 ili 15 godina u tom nekom periodu se mrze već u startu, zapravo ne znaju ni šta ni koga mrze. Da, postoji ta istraživanja gdje se govori da etničke distance između mladih ljudi koji se nikad nisu međusobno sreli je veća nego kod starijih. Normalno, ima tu kako bih rekao, ima tu te nostalgije za nekim vremenima, ljudi se sjećaju kako je to bilo nekada, ovi naši ne znaju. Međutim, tragična je činjenica da mi ponovo vanredno doživljavamo vijest da je grupa studenata iz Banja Luke otišla u Sarajevo i grupa studenata iz Sarajeva došla u Banja Luku. Zamisli. U eri interneta, globalizacije, gdje vi možete jednim klikom kupiti sebi šta god iz Kine i doći će u Banja Luku za nekoliko dana, da ćete to platiti, ne znam, marku ili dolar ili cent
a da se mrze djeca, odnosno da doživljamo vanredne autobuse koji međusobno idu iz Sarajeva u Banja Luku i Banja Luku u Sarajevo. To je strašno. To je strašno, to znači da mi nismo zreli za ovu globalizaciju, da nismo zreli za budućnost zapravo. I ja mislim da ponovo govorim, osjetljivost djece ili prema djeci u takvim temama mora da bude dodatna. Moramo biti oprezni kada pričamo sa djecom o takvim stvarima. Treba im jasno praviti distinkciju šta se treba, šta se ne treba, ali šta je još važnije? U odnosu prema djeci i u odnosu djece prema pomirenju trebaju biti ključni roditelji, obrazovanje, pa tek onda mediji. Dakle, ja ne mogu uticati na to šta će moja 13-godišnjakinja, mislim mogu naravno. Utičeš li? Utičem, pokušavam da to minimalizujem. Ovaj boravak na internetu, ali to je, kako bih rekao, prosto mislim da oni trebaju biti dio svijeta, tog globalnog sela. Bez dileme. Bez dileme i tu nema šta. Oni već znaju engleski jezik. Postoje mnoge pozitivne stvari. Ali istovremeno, ako imamo udžbenike koji se bave prošlošću na način na koji ne trebaju, dakle, gdje ima, to je čitav niz primjera, sad da ne govorimo, u Bosni i Hercegovini, dakle, ne pristupamo na dobar način u pogledu obrazovanja naše djece. Da, pomenuo si jednu odličnu stvar, dakle, dosta toga dolazi iz kuće, iz porodice. Tu u porodicama šefujemo mi, odrasli, pametni, koji bi trebali djecu da naučimo šta je dobro, šta nije. Ja mislim da treba negdje edukacija i nama odraslima. Možda ne nužno tebi i meni, ali... Pa, u svakom slučaju edukacija ne na neki formalan način. Da sad mislim, medijska edukacija. Da, medijska edukacija, apsolutno. Ja pozdravljam svaku vrstu inicijative da se priča o zajedničkoj prošlosti, o zajedničkoj budućnosti. Ja mislim da mi moramo, da mediji nekako moraju biti svjesni težine, odnosno odgovornosti koju imaju. Bojim se da velika većina medija nema tu. Jer opet ponovo ponavljam se, zašto bi radili nešto što je komplikovano, što je teško, kad mogu bljuvati, sijati mržnju, kad mogu proizvoditi medijski sadržaj koji izaziva one najniže strasti. Mržnja je najniža strast kada govorimo o osjećanju. Dakle, neisplativo je. Da, govorili smo ti i ja često tokom pandemije virusa korona, koja i dalje traje, nadamo se da je na izlasku, i tu su se pojavljivali i pozitivni primjeri i tako dalje. Ja želim da apostrofiram namjerno taj jedan pozitivan primjer. Trudnica u bolnici u Sarajevu imala jednu tešku kliničku sliku i bila su ugrožena 2 života. Servis iz Republike Srpske, dakle govorimo o helikopterskom servisu, pruži uslugu bez da su tražili novac, bez da su tražili bilo šta, što je potpuno normalna stvar, jeli? I prevezali su je u Zagreb, dakle iz Sarajeva, servis iz Banja Luke prevezao u Zagreb i pokazao da je saradnja moguća i važna. I ta vijest je nekoliko sedmica, čini mi se, bila vijest, ajde da kažem vijest broj 1, i opet smo se svi divili kako je, eto, neko upalio helikopter iz Banja Luke, prevezao neku trudnicu iz Sarajeva u Zagreb. Ponovo pominjemo te rijetke primjere. Da li je isplativo medijima, u komercijalnom smislu govorim, da se bave isključivo takvim stvarima? Pa, ako pričamo sad o velikoj većini medija, to nije isplativo. Ali sad, ako se ta vijest prezentuje na jedan zanimljiv način, pa sad zašto ne koristite clickbaitovi i to sve? Mora se nekad opravdati i taj clickbait, zašto da ne? Ali problem je u narativima. Problem je šta želimo mi od te vijesti. Ovo je recimo dobar primjer. Postoji tih primjera mnogo. More, jasno. Imamo i primjer ovog sveštenika Rajkovića iz Trebinja koji je pjevao Ilahi kad se ide u Trebinju, koji ima strašnu porodičnu tragediju. To ljudi ne znaju. A on je uprkos tome pronašao neko zrnce ljudskosti, mislim, ogromno zrno ljudskosti i zapjevao. Dakle, to je nešto potpuno normalno. Opet su to mediji, naravno, svako je na svoj način prezentovao, ali ja mislim da su to sjajne stvari. Ima tih primjera pomirenja mnogo. I oni ne trebaju biti incidenti.
Oni moraju biti jedna trajna, kako bi rekao, trajna kategorija. Da li mogu mediji trebaju ignorisati ljude koji bljuju govor mržnje? Apsolutno da. Apsolutno bi trebalo. Da li je to isplativo da njih ignorišu? Pogledajte, ako su u službi onih koji bljuju, onda im to nije isplativo. Dakle, a bojim se da je velika većina medija u službi ove ili one politike. Dakle, sama činjenica kada vi prenosite neki govor mržnje, a ne pravite distancu od njega, to znači da i vi ste dio čitave te priče. Da, ponovo ću se vratiti na muziku. Toliko toga muzika može da nam pokaže. Ja sam bio svjedok na nekoliko koncerata i u Sarajevu i nekim drugim gradovima gdje se sretnu ljudi, evo, i na moru se sretnu ljudi iz raznih krajeva bivše Jugoslavije, potpuno normalno pjevaju iste pjesme, isto ili slično se oblače, razmišljaju na isti način. Međutim, onda kad se vratimo kući i čitamo i gledamo naše medije, ta slika djeluje potpuno drugačije. Da, imate osjećaj prosto da nekad isti ti možda i ljudi sjednu za tastaturu. Osjećaju se sigurno za tastaturom i onda mogu da rade šta god hoće. Misle da su bogovi. Dakle, to je dato i društvenim mrežama i medijima i tom brzinom u kojem živimo. Dakle, najlakše je biti anoniman, a hrabar. To je super. To je ono, ja sjedim za tastaturom, radim šta god hoću. Da li je ta realnost, ona jeste vjerojatno i drugačije kada vi odete na more, pa je tamo sve lijepo, svi su onako šarmantni, zanimljivi. Ali ja se nadam da slika koju mi imamo na društvenim mrežama nije slika stvarnosti. Ja mislim da je to samo dio te realnosti koju ne želimo zapravo da gledamo, da je suština zapravo u ovim druženjima na moru. Ja bih volio da toga ima puno. Da to nisu incidenti, opet ponavljam se. Dakle, to što ćemo mi otići u neku diskoteku i plesati sa ljudima koji su, to je za Boga. Zvuči nevjerojatno, znam, ali... Da, to je kao ono, wow. Ali moramo se truditi. Mislim da ono što je većinom na društvenim mrežama, recimo mi smo na portalu komentare ukinuli. Na portalu. Zato što jednostavno ne želimo da učestvujemo u tome da se komentatori... A na društvenim mrežama? Na društvenim mrežama je gotovo nemoguće to uraditi. Mi pokušamo da eliminišemo očigledne primjere govora mržnje, dakle uvrede bilo koje vrste. I čini se, opet na drugu stranu, jako je teško ući. Mi ispod nekog posta imamo po nekoliko hiljada komentara. To znači da bi mi trebali imati 2-3 ljudi koji rade samo to. A to je praktično nemoguće. Mi ga, naravno, očigledne primjere eliminišemo, ali trudimo se, i to ja mislim da je jako bitna uloga medija, malih, nezavisnih ili onih velikih medija. A to je u stvaranju svijesti da takve stvari su loše. Mislim, ovo govorim kao djeci u 5. razredu, ali mislim da treba. Dakle, moramo raditi intervjue sa ozbiljnim ljudima, sa ljudima koji znaju analizirati medijski prostor, koji kažu da takve stvari nisu primjerene, nisu dobre, nisu normalne. A ponovo se ponavljam, mislim da je to nekako teče kroz čitav ovaj intervju. Govor mržnje je vrlo jednostavan i da upotrebimo, i sad možda će se neko, jako je seksi. Dakle, to je nekim ljudima ono kao fetiš. Mi imamo fetiš govora mržnje. Pratio sam jedno istraživanje koje je rađeno na prostoru bivše Jugoslavije vezano za reality show programe. Sad možda neko pomisli otkud ta veza. Međutim, najgledaniji segmenti tih programa su tuče, svađe, incidenti. I onda kad to prenesemo na ovo o čemu pričamo ti i ja, onda je jasno da je nekako to, dobro ti reče, seksi, zapravo najprimamljiviji. Pa jeste, vi pogledajte sve te, kada uđete u ne znam, naloge, ne znam, nekog reality programa. Stvarno, ne znam, video koji traje minutu, a koji prikazuje 2 ljudi kako se ljube, maze ili bilo šta, on ima, ne znam, 50.000. Međutim, tuča ima 1.100.000.
ja prije svega to ne bih nikad dozvolio da se to emituje. Ni takva vrsta, ni ljubljenja. Koja je to vrsta psihologije? Šta je? Pa to je teško objašnjivo. Mislim, to nismo mi izmislili reality show, ali mi smo ga doveli do vrhunca apsurdnosti na ekranima. Dakle, kako bih rekao, to ljudi to vole. Šta ja znam. Mislim, frapantni su podaci da gledanost kada učesnici reality showa spava je ogromna gledanost. Dakle, ljudi gledaju ljudi kako drugi ljudi spavaju. To je nevjerovatno. Dakle, čekaj, oni ne spavaju i gledaju druge kako spavaju. Tako je. Interesantno. Tako je, da. To je vrlo zanimljivo. Da. Pazite, i vi ćete pogledati tuču u nekom filmu, pa će vam biti super kako je to režirano. Tako da, i ovo je vjerovatno režirano. Ali, i zanimljivo je, zato što je, kako bih rekao, brzo, efektno i opet ponavljam se. Vrlo primamljivo, jeftino. Da, jeftina zabava je naš vrlo čest problem. Sad, hoću da govorim sa tobom na još jednu temu. Početkom 90. godina sukobi su se mogli već vidjeti na stadionima. A u javnosti se često govori i o tom nekom povratku, zajedničkom takmičenju. Sad ne želim da ti budeš sportski komentator, ali da li je recimo moguće u neko dogledno vrijeme da se fudbal ponovo igra u to nekom zajedničkom takmičenju, baš kroz prizmu ovoga o čemu govorim? Pa ja mislim da je moguće. Ja mislim da je to čak i, kako bih rekao, čak i dobro. To je isplativo sponzorima, to je isplativo velikim igračima, isplativo je, dakle, vi kad biste kreirali jednu veliku ligu, regionalnu, ex-jugoslovensku, nazovite kako god, to bi privuklo i gledaoce. Naravno, sigurnosni rizici su uvijek prisutni, ali pa sjetimo se, ni 80. godina ili ranije nije ta ljubav baš cvjetala toliko da se nije ispoljavali neki povici nešto na stadionu. Tako da ne vidim razloga zašto se ne bi nešto tako organizovalo. Naravno, uz gomilu stvari koji moraju se uraditi prije toga. Dakle, preduslovi moraju neki biti ispunjeni. Ali ja mislim da kada bi 3-4 velike kompanije dale ogromne novce, ja mislim da bi tu lako bi se začepili ti potencijalni problemi. Da bi i sport, ali i neki drugi segmenti nam donijeli to neko lakše shvatanje da je zajednički život bolji, bogatiji i na kraju krajeva i svrsishodniji. Ja moram da te pitam jednu stvar, možda je to i komplikovano pitanje, možda nije pitanje za tebe, ali da sad imaš priliku da kreiraš jedan program pomirenja. Kako bi ti to uradio i kao novinar, ali i kao građanin i kao otac, muž? Da li postoji nešto što bi ti tu u kreiranju tog programa zasmetalo? Komplikovano pitanje. Vrlo komplikovano. I vjerovatno nije za mene. Ali dobro. Pa dobro. Imamo pravo govoriti o tim stvarima. Ja bih volio da u kreiranje tog nekog programa učestvuje što veći broj stručnjaka, a sad opet na drugu stranu. Postavlja se pitanje koji su to stručnjaci. Da li bi vjerski lideri bili u recimo toj grupi ljudi? Pa svakako da bi. Dakle, ja ne vidim razloga zašto isključivati vjerske lidere iz toga. To što je naša percepcija, a bazirana na najvećem broju slučajeva koji imamo oko sebe, takva da te vjerske lidere, sama činjenica da si pomenuo, pa što ih ne bi uključili, znači da nešto nije u redu. Znači, vjerski lideri svakako, mi moramo pristupiti jednom, a sad, ovo sad zvuči možda prepotentno, jednom sveobuhvatnom restartu ovog društva. Ako želimo da krenemo naprijed. To znači, ako ćemo se baviti ekonomijom, onda moramo da vidimo koji su problemi u ekonomiji da bismo išli u budućnost. Dakle, korupcija, kriminal. Da li ekonomija, odnosno kriminal i korupcija, trenutno u Bosni i Hercegovini gorući problem, da li imaju veze sa neraščišćenom prošlošću? Djelimično, da. Pa onda idemo istorija. Jesmo li riješili sve stvari iz prošlosti da bismo išli ka budućnosti? Nismo. Jesmo li riješili sve geografske probleme? Ni to. Nismo. Jesmo li riješili sve jezičke nedoumice koje imamo da bismo išli... Tek to nismo. Tek to nismo. Dakle, čitamo li nešto zajednički? Imamo neke pisce koje svi vole? Možda. Znači, eto, jedan imamo zajednički imenovac. Dakle,
Pa hajmo onda da radimo na ostalim stvarima. Vrlo komplikovana stvar, ali zapravo ne trebamo ništa pomesti ispod tepiha. Dakle, idemo da napravimo jedno dobro, kvalitetno suočavanje sa prošlošću, dakle, kao preduslov za budućnost. To još mi nismo ni počeli. Dakle, mi smo imali suočavanje sa prošlošću kroz neke projektne aktivnosti gdje se sve završi sa super seminarima u Dubrovniku. Dakle, to nije rješenje. Super je Dubrovnik. Ali super je i pomirenje u Dubrovniku. Tako da, bojim se da moramo napraviti restart svega. Restart svih segmenata u društvu. Dakle, i medija, i obrazovanja, i politike. I bojim se da mi to nećemo dočekati. Ali mislim da trebaju upravo ovakve neke male pobjede, male proslave. Ne vanredno, ne ih doživljati, ali jednostavno slaviti sve neke te uspjehe, da zajednički uspjeh Lane Pudar slavimo svi na teritoriji cijele BiH. To je već velika stvar. A nisam primijetio ni jedan disonantan ton kada je ona bila u pitanju. Nema razloga. Nema razloga. Jasno. Dakle, ako borac osvoji šta god, da svi na čitavoj teritoriji BiH slavimo. Što da ne? Konkurencija je zdrava, navijanje je zdravo, ali ne govor mržnje na stadionima. To mislim da je... Hoću da se vratimo, Elvire, na hejt Sloveniji. Ta kampanja je, rekli smo, odjeknula ne samo na prostoru bivše Jugoslavije gdje je bilo i očekivano da se to dogodi, nego, boga mi, i čak i na sjeveru Evrope. I oni su nešto prihvatili tu kampanju. Nekoliko dana nakon te kampanje, možda, recimo 30 dana, nama su se javili norveški filmski radnici, norveška producentska kuća. Otko tu uopšte? Pa, ne znam. Eto, kakav oni problem imaju, to hoće? Pa oni imaju mislim, kako bih rekao, govor mržnje ne mora značiti ako ste u super nekom svijetu, živite, a Norveška je ono najbogatija. Da, mi imamo tu percepciju, Norveška, Danska, Švedska. Da, nema te vrste, ali ima očigledno. Oni su upotrebili neke svoje izraze koje su, sad da to ne spominjemo, neke svoje izraze koje njih kopkaju. Dakle, oni su bukvalno preslikali identičan scenario, naravno sa ne ovim našim psovkama ili već sve, nego sa svojim. I to je isto tako bilo, oni su ga isto zvali nešto stop hate speech, i to je prošlo jako dobro. Dakle, kako bih rekao, mogu se stvari, mogu se slaviti, pa i ta kampanja je bila uspjeh i proslava pobjede nad govorom mržnje, ako možemo tako reći. Dakle, niko ne gaji iluzije da će se taj govor mržnje iskorijeniti. Ali sama činjenica da smo mi mjesec dana intenzivno gostovali na gotovo svim regionalnim televizijama je velika. Da se o tome pričalo, da se... I dalje se priča. I dalje se priča. Dakle, znači, mora biti malo iščašeno, ne smije biti dosadno, mora zainteresovati široku populaciju. Mi smo imali sreće da imamo tu vrstu, kako bih rekao, celebritija koji su gostovali ali šta je zanimljivo? Sve te javne ličnosti, i Severina, i Goran Bogdan, i Hristina Popović, su na neki način imali problema u svojim zajednicama. Pa i režiser Sprota Predrag Ličina, on je radio Posljednjeg Srbina u Hrvatskoj. Nije se baš dobro proslavio, kako bih rekao. Tako da mi smo pokušali da cijelu tu problematiku izbora ljudi koji će biti u tom spotu prenesemo. I zato se vidi, taj spot je, kako bih rekao, uspješna kampanja. Da, možda je to metodologija kako doći do pomirenja. Dakle, da se otvorimo jednim prema drugima. To je, za oni koji nisu čuli, mogu to da nađu na YouTube-u. Hejt Slovenije, dakle, ponudio sve ono najgore iz komentara i ljudi su kroz taj jedan, ajde kažem, smiješnu formu, ili duhovitu, bolje rečeno, duhovitu formu, shvatili koliko je zapravo govor mržnje jedna blesava i... Da, a istovremeno potpuno, kako bih rekao, potpuno podrazumijeva se da nekako, da su te rečenice tu. Kako bih rekao, kad neko nekome opsuje majku, ovu, onu, mislim, da mi to nekako doživljavamo kao da je normalno. To nije normalno. Ali kad ga neko izgovori, a ne napiše, tad je nenormalno.
tako da mislim da recepti mogu biti takvi. Dakle, te iščašene kampanje i pristup na jedan drugačiji način, ne na neki dosadan način gdje vi samo ponovite stop govoru mržnje. To neće doprijeti. Morate se boriti virusom. Virusom, dobro. Ne volim baš priču, ne volim viruse, ali dobro. Htio bih da još jednu vrlo pozitivnu stvar po mene istaknemo, a to je priča o kulturi i muzici. Kada su filmovi, recimo, u pitanju, filmovi koji dođu iz Beograda, iz Zagreba, iz Sarajeva, sasvim je svejedno, ili iz Banja Luke, budu gledani na svim tim prostorima gdje se taj jezik ili ti jezici govore. Dakle, to je još jedan samo u nizu dokaza da je ljudima stalo do dobrog kvalitetnog sadržaja. Jeste, ali istovremeno imate filmove koji se nikad neće prikazati. To sam i htio da dodirnem. Zašto mi nismo u stanju da pogledamo, smatrali to istinom ili ne, ali da pogledamo i tu drugu, da kažem drugu istinu pod navodnim znacima? Pa, ja mislim da druge istine nema. Istina mora biti jedna jedina. To je ono što čemu mi trebamo težiti. Dakle, sve strane trebaju težiti istini, ne istinama. Tako da, kad mi počnemo doživljavati taj film tog drugog kao istinit, mi smo već završili priču o pomirenju. Bez obzira na umjetničke dosege ovog ili onog djela. Nećemo spominjati ni jedan film, ali bi bilo normalno da se filmovi jedni, drugi razmjenjuju i da se na takav način, kako bi rekao, kreira budućnost. Dakle, istina mora, mislim, kako bih rekao, ako je film prikazao istinu, a ne služi u propagandne svrhe. Ko utvrđuje tu istinu? To je sad krucijalan problem, čini mi se. Pa, mi to još nismo utvrdili, je li tako? Mi se sad... Film je umjetnička forma, dakle, prije svega, autorov jedan pečat, ali sama činjenica da vi imate priliku da ga vidite je dovoljna. Da se ne dovijavate, da ne idete po podrumima i ne znam da ga gledate. Dakle, sama činjenica da imate priliku da ga vidite, pa možda će nešto vama kliknuti u glavu pa reći, vidite kako je to bilo. Moglo biti. Da. 27 godina je prošlo od sukoba. Da ti je tad neko, Elvire, rekao mi ćemo 27 godina poslije pričati o pomirenju, o ne daj Bože novim sukobima i o sličnim stvarima, bi ga smatrao budalom? Da. Pa sad možemo pričati o to su 3 decenije. Recimo lično, ja sam bio u Češkoj 6 godina, ja sam se vratio 2000. Sad znači 22 godine mog povratka u Banja Luku, mi pričamo o tom. Ja mislim da je to još tragičnije. Dakle, ja sam mislio da je ta priča gotova. Ti si se vratio kao to je to? Da, to je to. Ali bojim se da, kako bih rekao, da će to još uvijek trajati. Ukoliko svi ovi akteri koji smo pominjali kroz razgovaramo 30 minuta, političari, mediji, akademska zajednica, vrlo zanimljivo, akademska zajednica. Da, da, akademska zajednica, to nju ne zanima. Nisu oni, kao da nisu iz te priče. Zašto? Pa zato što opet kažem, ćutanje je isplativo. Još pogotovo ako to ćutanje služi nekome. Dakle, akademska zajednica radi svoj posao. Ne zamjeraš se nikom. Ide svi odradi svoje predavanje, dođe mu, ima kolokvi, da mu tamo 7, pa imaju ispiti, pa da 8 i to je to, on završava. Dakle, to neko, kako rekao, dubinska analiza društva, to kod nas ne postoji. Mi smo to potpuno zanemarili. To nema. Dakle, i ponovo, akademska zajednica služi ovdašnjim političarima. I oni su super. Oni super žive zajedno, vrše propagandu. Dakle, zato što je propaganda jednostavna. Govoriti pomirljivo je komplikovano. Pa nama dvojici je teško pričati o pomirenju. Zašto? Zato što treba toliko preduslova ispuniti da bi se pričalo o pomirenju. Jasne. Mislim, na nekom individualnom nivou mi su svi super. Velika većina je super. Ali kada vi dođete do nekog nivoa gdje ovi odozgo
krenu pričati nepomirljivo, ta je priča vrlo zanimljiva, zato što je jednostavna. Onaj drugi mi je radio ovo, onaj drugi mi radi ovo, mi smo sada u strahu. A kad si u strahu, ti si gotov. Ti ne možeš razmišljati racionalno. Dakle, to mislim da je ključno. Govoriti o pomirenju na jednostavan način zahtijeva mnogo posla i zato su sve ove priče o budućnosti jako bitne. Jako bitne. Kroz ovaj ili onaj način. Kroz autorske tekstove, kroz intervjue, kroz podcaste, mislim, mi moramo početi malo drugačije doživljavati prošlost, sadašnjost zbog budućnosti. Budućnost. Volio bih da se sad bavimo budućnošću, odnosno da probamo da prognoziramo. Evo, ako imamo 27 godina nakon rata, imamo priču o tim nacionalističkim temama svaki božji dan, možemo li projektovati budućnost u tom smislu da, evo, za 10 godina ti i ja ponovo sjednemo, možemo uz vodu ili uz nešto drugo, pa da vidimo šta se promijenilo u ovih 10 godina. Jesi li optimista u tom smislu? Ja sam uvijek optimista, ali ja se bojim da realnost je potpuno nešto drugo. Dakle, mi imamo ljude koji nam odlaze svakodnevno iz ove zemlje. To je ogroman problem. Nećemo imati kome pričati. Tako je. Mi gubimo kapital. Nama odoše ljudi, nama dolazi strana radna snaga, mora nam dolaziti, zato što nema naših ljudi. Jasno. Dakle, mi gubimo materijal za pomirenje. I čim više budemo otezali ili kako bih rekao, odaljavali taj proces, udaljavali se od tog procesa, bojim se da nećemo imati ljude koji će se miriti. A da ćemo imati neke nepomirene tamo u nekim zemljama koji mogu napraviti velikih problema. Da ćemo imati novi sukobe. Sve je moguće. Živimo u jednom od najgorih trenutaka čovječanstva ikad. Dakle, ovih par decenija, sad recimo u ovoj 2022. godini, koja je nenormalna. Dakle, rat, ekonomija, neizvjesnost, energetska kriza, to sve nas čeka. A pogledajte čime se mi bavimo. Pomoć penzionera od 100 maraka, poskupljenja hrane o kojima se niko ne bavi, poskupljenje goriva koje se niko ne bavi. Dakle, imamo inflaciju nenormalnu koju niko ne rješava. Imamo nagomilanih problema, imamo ogroman broj, imamo stotine miliona prikupljeno na računima entiteta koji se kako troše za kupovinu glasova. Ni za što drugo. I dodatno se zadužujemo. Dakle, mi čak ni ove višak prikupljenih para od rasta cijena ne koristimo u svrhu blagostanja. Možda štedimo. Ne štedimo, to je najveći problem. Mi ne štedimo, pogotovo vlast ne štedi. Dakle, oni će dati po nekim istraživanjima do milijardu u javne radove u predizborne svrhe. Dakle, novac postoji, ali ga mi trošimo na potpuno sulude stvari. Demografska slika nam je, složili smo se, katastrofalna. Možemo li, evo Elvire, pred samim krajem ovog razgovora, poslati jednu poruku ljudima koji će ovo gledati, potpuno je nebitno koliko godina imaju, da li su to mladi ljudi, da li su to ljudi srednjih godina ili stariji, kud se krećemo, da li idemo u nekom pravcu koji je dobar za nas kad govorimo o ovim stvarima, o pomirenju, o suživotu, o funkcionisanju na svakodnevnom nivou? Ja mislim da je neminovno da do pomirenja mora doći, da je to komplikovan proces u smislu da ovi akteri, svi o kojima se priča, prihvate takav, da je to budućnost. Ali mediji imaju vrlo važnu ulogu, to smo rekli. Apsolutno. Ali ponovo govorim, ako su mediji odabrali strane, a ne stranu, onda imamo ogroman problem. Dakle, ako mediji izaberu stranu pomirenja i stranu budućnosti, i ako svi mediji idu u tom pravcu, nama će biti bolje. Međutim, problem je što oni nisu to. Velika većina medija je u službi oni koji ne žele da se ljudi pomire. A pomirenje, opet se ponavljam, veoma komplikovan posao. Ali ti si optimista?
Ja sam uvijek optimista. Bez obzira što ne zvuči možda tako, ali mislim da moramo procijeniti gdje ovo društvo ide. Zanimljivo je, mi smo u predizbornoj kampanji, niko se ne bavi pitanjima budućnosti. Nama je budućnost 3 mjeseca. Sad je samo pitanje da li će... To je naša budućnost. Dakle, samo da li će nam poskupiti cijena goriva, odnosno energenata, za predstojeću zimu. Niko ne govori o 2023. godini. Šta će biti o toj godini? Stručnjaci govore, ekonomisti, ali ih niko ne sluša, jer to nije priča koja je primamljiva. To nije priča koja se voli slušati. Mi volimo slušati o ugroženosti, jer to su nam, kako bih rekao, to nam dira emocije, a budućnost izgleda ne. Ali da završimo sa optimizmom. Da kažemo da ćemo evo za nekih 10 godina, ono što sam malo čas govorio, ponovo da sjednemo i da ipak napravimo rezime i da kažemo, vidi, bilo je dobri stvari. Najbolje je da ne sjedimo, nego da živimo takav život. Da o tome i ne pričamo. Tako je. Da se podrazumijeva. Elvire, puno hvala. Hvala tebi. Nadam se da je bilo zanimljivo. Mi se u novoj epizodi podcasti Pogledi vidimo uskoro.